Nako-ke guys, abameli legal team yaThabo Bester iyakhala ithi yona Thabo umuve from eKhosi Mapuru prison without lwati labo. Bathi uvele nje wathatha quietly wamikiswa le. Bathi bona loko kutophazamisa ama-preparation nale trial etoba khona nyalo ngoMarch eBloemfontein for lamacala akhe langaka le list lanayo. Another thing bathi bona bafuna ku-arranger i-court date ukuthi abuyele e-court kuyochazwa ukuthi no aka-transfer back. Kanti bona bangibobani kahle kahle. And then yaphendula i-Department of Correctional Services yathi yona vele kuyi-routine yokuthi this thing yenteke ngoba Thabo lo munye loku high risk umuntu ukuthi angeke bamane nje bamyeke lathi ihlalele. When it comes to bameli baThabo yathi ukuthi abayingeni imali yemuntu bafuna kuyidla, bafuna ukumbona aphelelwa angana-nex ngoba bona nyalo it's like seba-against umthetho lokumele wentiwe. Bakhohliwe ukuthi ma-right aThabo onke lamaningi amukiwe bawathethe because of wabaleka lamacala langaka lakaphila nawo. So vele kumele a-control i-correctional service. Nyalo nje uya ku-single cell utawuplena kahle lama-whatever akhe lama-game akhe lanawo ingcondo yakhe nyalo iyohlangana nelibhayibheli la it's like uyakohlanganiswa naJesu. Shokuthi naye kutoba ngizo sona leso sokuthi makaye e-court utawutransferwa from lapha aye eBloemfontein ayokhuluma tindzaba takhe la tofika abone khona isithandwa sakhe soulmate uNandipha phela. So lomunye naye bameli bakhe lababhizi kakhulu mara ngathi benta kancane. Bameli bakhethi Matlala Vusimuzi nabo bathi bafuna ukuthi a-transferelwe back. Asathi ukuthi bona banalo yini imvumo yokumthatha nabo bambuyisele, bayakhona yini ku-request-a leyo nto cause lekhana thathwa kude lo wamemetela. Wathi makathathwa ngalo 30 December ayiswa le abazange nje baze bafune nokuva luvo lwabo. Nangu nalomunye naye uthethwe today wathi wayiswa le abazange bafune ukuva ukuthi kwenzakalani. And bathi make sure ukuthi kufika kwakho kwalelo yakhona ku-announcer sewufikile. They don't just announce it ukuthi yes bani ukuphi ukuphi. Gayizini 2026 ngathi utanalo kuningi kuba ngathi 2026 lo muthi. That's the end of our today's video. Please like, comment and subscribe. Don't bona ku video elandelayo. Bye.